Ini. Hei bang! Iko mo manampak at ang idong bang makuyo. Ako ba? Pichi bang di niyo ko? Bang artis ko? Enggak. Ha? Enggak. Celeb bang? Enggak. Tuang tiktokers bang? Enggak. Orang kayo bang? Enggak lo dah. Pejabat tidak lo do? Tidak. Tu ba ako payah ba naman kita pun orang ya? Mode orang sibuk lo bang mode iko bantu ya. Mode sibuk lo. Ala pagi siang sore wa menelpon bang mode makan ube wa deh. Dah bang angke. Lepas pulsa apa itu kan? Lepas paket kan? Pakai dai. Kali laso nelpon kan? Dai. Bang udah bangke. Hah? Wi. Enggak takui. Kalau nggak salah nanti takui dah. Tapi kalau nggak salah wajar takui. Iyo banyak kata kui. Mana pun meminta utang gini ya. Patala basa kui piti itu lah. Dulu lah. Itu menelpon tapi amu tiap minit tiap jam menelpon. Baca caru Nang kue bang kok butang tuh kok berjanji itu ditapean. Bang kok kamu meminta utang jawab menyambiti bang lunak uncong bang. Lunak tidak daripada gigi bang. Berjanji bang seminggu siap kok. Tuh gini lebih lah 2 bulan nah. Tidak lo bayar lo. Baru cewek sama dia tuh. Tuh aja awaknya mau menagih lah bang. Nah aja tuh. Iyo wajar. Tapi menelpon tiap baca cah tu malu wajar itu. Terus sebentar nelpon, alun dia enggak nelpon, lar sabui tunggu dulu, piti kulun keluar di samang le doa. Am nelpon tu balik, semini menelpon, baru cari sama dia tu. Atel pada tu kata di pinjol mah. Terus sebentar menelponnya. Ba alu indah piti awak yang diugang mah tu jamai awak di pulangan do ya. Bang pikir ya. Kok di bank bang meminjam mah, kok di bank bang meminjam kok ha. Bungoe sehari telambe 2,5%. Bang 2 bulan lebih ha bang. Bang pikir lah, bara bungo bang jauh pokok bang gapo. Membayar. Kok indah ba bungo indah mga indah segala indah kok ha. Nak do bang bayar do. Lah kurang sabar apa dan bang. Kok indah di telepon ada yang cangke di papon ada nak do. Kesiawa bang mati mah ya bana. Mati ba muncung ko ni. Kurang ajar muncung mah. Lelo lah kata tu doa langkah ibadah tujuan palo langkah uni kamariko berarti ibadah tujuan uni kamariko palo jaman doaan kata uni tu doa tu mah beko ya dah mati ke tanggung ni Mangalo ni aku tanggung jawab mati na sa nagagawa do mah kung mati na talo to menanggung utang sebanyak to wala tao menahuro kini ko do bang awak bakal piti kini anak awak yang pa masuk sekolah to ha awak na tao manauku keluar piti to. Oh, lagi waktu 3 hari ya. Kalau nak tu mau bawa kemari je polisi-polisi bawa. Betangkok polisi sekali. bawa polisi piti do tibu ya bawa polisi lo le yo lah ko 2.000 mahal mo ko. Awalnya ya 2.000. atu Yang 1.200.000 batang ko. Nah, itu kan ada. Kok 2.000 lo infakan tu mah. Kok udah patkan atakan aja hujan-hujan baik ke rumah meminjam lo balik ya. Patan selai Udah kau kan gini kalau 5 juta tu mah. Berarti tambah juta do timu ita jadi nama tuan teh belum tenir lagi le yo lah ko Palu ajan kali-kalian lekos kali leko. Le tambah sekolah ko. bungo Awak tak babungo, kicin awak tukang bang awak indak. atu ba do tibu tu tambah juta do itu jadi muita nah yo je lah Terserah lah. Cari piti gini. Pokoknya lunasan. Lagi waktu 3 hari. Lagi waktu 5 juta tu kawak. pitih tu patang tu lihat do. Tapi pitih tu dipakai lo. Tugang. Tahu gang siya ni tahu. Siwang Dipakai di maniuban. Aba. Kato maniuban. Pitih yang di uni tu. Abe ko sub sama maniuban. Atu mo kabagian ka maniuban. Kalau barang kan semuanya. Awak kan bagian barang kuni. Pambi biti, kamu dah tu. Mana uban mo dito kecil, barang tu bukan ketulasan. Bukan biti kamarilo. Hari minta batang tu, tapi baso maniuban. Jangan sabit kay lalo. Beko biyan yun yung pisorang. Itu cerita Badu-adu ba awak ko kan? Tidak madu doh. Yo. Awak tu kan luasan jo. Tiko kan? Iya, Nah, tu betul. pokoknya warnanya bukannya lain loh.
Awak je bang. Atu mani uban tu apa uni? Abah. Abak na abak uni tu bak lo cara melawan titah abak uni. Uni gini kau bersama sama awak pertama ba. Awak tahu awak butang uni. Cuman di kane patuan di bos gadang. Uni bos berarti mani uban bos gadang. Di sabi kau mesti itu lo ya. Awak lain pada sana lain. Ayah jo anak lain ada hubungan. Tapi kalau masalah piti nak ada hubungannya dah. Tu bah posisi ini lah. Cuba lawak balik uni dia. Ambil piti aja bak tu. Bawa kamar piti tu. Oh benar tu. Berarti berkau sampai kau mani uban po. Ani daerah mani peraja mani mana dulu sama uni lah. Piti ke rata. Iko abang nama dua-dua nama ko jo bawa ko. Tapi pasabit tadi mani uban majabi mana tu piti bawa kemari dulu. Beko ini menyampen kau ni. Mau ditulis cago bang mau magi minta piti. Mangal caro asalan. Caro apa uni itu salahan. Uni bos kok, ini bos gadang. Awak kini manten barang kambi aku kadang-kadang ha. Atu baru coba ngelawan. Pada wasang kui yo nya. Kok agihan. Awak nak tahu menahu tu dah. Itu dulu waktu soak. Kini kau perlu piti. 3 hari lagi waktu. Layo. Soalnya lah payakin. Uni semua apa uni itu semua yang tanyoleh lo. Selesai mah. Abak tu pilih salah piti nama masuk dalam kantong itu bisa keluar lah dah. Kalau pilih apa uni itu tulisan apa uni sama uni itu mengalah kawa. Astagfirullahaladzim. Ini kan dia bahasa sakti medal tu ni. Tu bahas mana kau? Bapak penyelesaian kau. Lapan yang lawak dia. Selesai tu ya, kedua tu ya. Pikir ini kau ada dia bau ni. Bapak piti siapa? Dia bau ni itu mesti hutang bau ni awak mah. Hutang lo gaya. Diminta kau, titi kau minta. Lah. Pulang lalu. Kalau kaki abak beda kau nyari lah. Kau masuk nanti kau polisi kemari. Sudah. Tak baga pikir awak kan ngasai. Sakti dia. Supian tak kama-kama, rumah pak kunci. Anak-anak tak kama-kama lo pe main. Hutan pulang kau entah apa cari tu kau. Kau dia lapar. Ayah kita dor luar. Kau. Lah. Abak you mana aja ni abak ya. Piti dari bang pet bang abak kaman. Jadi nggak ada tanggung jawab. Tu abak ambil lo piti ya. Aku Banyak cek kau mati tiap kau ma. Pulang dah mengabur-abur kan tu dah. baru indah oh si ini nggak jalan 2 bulan lebih tu ha. Utang jawab. Utang 5 juta. Kecil abaknya ambil. Duduk. Mengejek tu yuk. Masih tinah kasih. Baru indah Wah, buat ilah kau. Emosi kau ada abak mah. Buat apa emosi kau pakai? Tiba-tiba rumah marepet entah aja. Baru indah ada abak emosi kau mah. Marepet je terus. Aduh je. Batanya le lo. Iko apa ilah kau? Tiba-tiba mangabo. Tu tentu Dari tadi tungguan si kokwa. Pawit lapa ia tak ada. Tiba rumah awak bacaran aja awak. Aduh anak ayo na. Durako nama tu. baru indah ada abak tu ha. Itu cucu abak ni masuk sekolah tu ha. Ni masuk SMP. Awak ni mana lagi piti je bang pet. Kalau masalah cucu tu jauhi dua kena jual kau tu. Nah, salah jauh lo bak. Awak punya hutang jawab tu ha. Piti 5 juta deh. Kecil apa yang ambil kaya piti nak abak dia aneh-aneh ya. Tapi lo piti ko dapat lah ha. Pa lo piti le. Nak sekolah tu coba tu bego bak ah. Tanang ni kalau masalah cucu tu bekau tanang je lah. Tanang. Sekarang kau pencarian jodoh hilang. Abak tanang je. Abak tanang dia. Masalah cucu sekolah pula nak kaji banyak. Pai ke sekolah tu membana dia. Salah saya tu. Membana you isi abak lah. Pannya lah menjadi abak tu pannya hilang abak ah. Tidak abak lah. Aku nak kunci rumah tu tak di luar. Kau ada gara-gara ada dapat nasi je, ye putih tadi konya. Manuang sekolah. Makan yang bikin piti lah tu mah carian ah. Allah punya bak ni kau sakit gilo kau nak mau gilo kau bak. Ada kau dendangan kecil anak ni kau. Amal saya ada patah-patah je pinggang tu nya. Kata kau caru beranaknya. Kenek dia cakit jauh. Telepon lo pecah kelihatan ko ha. Di aras pinjol ko ha. Tentu pikir di berpinjam ya. Halo? Iya. Iya benar, saya sama Ibu Ila ada apa?
Iya Pak, saya tahu Pak. Iya, iya saya ingat kok Pak, saya punya pinjaman sama Bapak. Besok saya bayar Pak, besok saya bayar. Hah? Jangan lo disebarkan Pak. Jangan Pak, saya ini mau jadi artis di kampung saya nih, Kalau Bapak sebarkan biodata saya, kontak saya, nanti cacat nama saya nanti nggak jadi saya jadi artis. Saya ini udah terkenal di kampung saya nih Pak. Yuk mana Pak? Besok saya bayar, tenang aja lah Bapak, tenang aja. Pareman ko yung na. Wala pa. Sulo siya dipakai sa mga lata deh. Aro ko to, udah ganun. Kami barang ilang na tao din yan. Baliin na kampanya, no? Jadi penjak kami tadi yo. Kayo deh. Ada yang sinando, Facebook. Aduh, Apa wala sulit dua? Wala rumah daw, wala sulit dua. nak takas tu doh. Ah. Iko anak tibu rumah gapo-gapo je. Tapi lah pakai siapa tak? Ah. Kepeng na 6 juta tu jadi sabui kaila dulu. Tak kasih. Kau bahas sabui lo kai. Iko si Sumir tadi kau tipu. Antak kepeng. Mengadakan pala kambing. Lagi na wa. Jadi lo kepeng tu dulu. Jadi kecil kaila kau lah mau ngabuat tak singo batino je. Antantaha kecil. Kau nak ke sekolah lah. Kaya na ito lagi dulu awak je bagi kepeng tu na belanja kayaknya. Na mo tahu itu dah. Awak, ikaw lang bedo, puisi oma. Bedo pa lo na mo eh. Mani pimanjangan. Anak mani itu tadi, umawayong unjuan kaluan na tanong awa dan jamnya puisi. Abatin na om niya bui. Kecil na. Kepeng tu tak pakai sa bansa lah. Selesai. Awak lah tapaso mo dito dia jam di puisi. Marapel ngepet nunjuan nga mani. Cibo ni bayan, mani di puisi tu. Mani gini tipo bayan lo. Masalah mani sama si Sumir. Saya si Sumir terus sama mani tu. Mengalu sa lawa. Ayo ambo ko kan juragan kambie. Ko kambie ko kambo ko bali. Iyo, siya rin. Awak ko dapet kepeng dengan niya tu jadi banyak. Bontuang lo ne. Di siko na undiang aduwo ko Ba undiang ano ni Chowang? Undiang ano ni Chowang? Mati dito. Piti apa je deh gua. Piti sama baik gua kawan kita. Mapiti itu kini. Karena tentu do kabang tentu do. Mapiti itu kini yo, Eh. kalau piti kini. Nah do. Iko ditampe umah orang nak tekas tu cara mengecek kabak tu. Balu indak deh ba, mapiti wa balu piti kini. Bang hati aja kalau balu piti itu ba Kita jadi sama piti itu mana gini? Kepeng tu beko ke mena. Anak je lah ba do. Ada urusan dia aja ba do. Diam, tunggu lu. Dia urusan je bang. Piti dia mah gini. Piti dia gini. Piti nambah je deh. Astagfirullahaladzim, kenapa dia piti batang mah? Tinggal mulang ngasihnya lagi mulai. Kalau ada kepeng tu agih je lah. Awak kan butang sama sipet ni mah. Hari ini kita bayar Sipet butang agih gitu. Kalau ada kepeng agih tu. hari ini promo. Kasku cara wero. Jadi totalnya Piti 16.000. tadi malang kepeng pinjam aku. Harganya berapa? Nah, Simpan, Mas. nah, do piti wa lagi. Apa ada dong? Tadi bawa mau jual kambing bawa kambing akang. Kalau nggak sini piti Ang aku. jam dia baila le ko doha. Uang tolong tu boleh tu. Apa satu lo pak? Jangan dulu. Piti tu karena bagian ka baila. Mangalo Urusan ilang nilai. gawa. Urusan nilai. Jo bang. Hilang punya piti jo bang. Dia otomatis abang juga dila. Urusan abang coba. Urusan lakangan tuh. Itu abang urusan yang utang jo bang tuh. Iya iya je lah kau ada kepeng tu. Mo aja lo le ko ya. Minta tiga mari dia bagian ka baila. Ka awak dia kai ko minta sa umah minta ka mari ha. Kok pak, kok macam kalau bawa pak anak coba dia dua bang. Astagfirullahalazim. Mana, Pak? Mani. Piti ka na bagian ka mani. Iya. Ada murah ka. Piti pertama ni. Ini ajian lah aku kak. Jadi ba apa isi wa lai? Ikaw minta ikaw tadi ha. Aman aja tiga wa bagian ka mari wa. Asa saya berdia lai.
Soalan beli kambing kau. Panyang Ah, pe. tu man cuek kan, tu man cuek kan. Sagi ke piang pinjam ko. Tak kau cara ko. Dado sang kue kawat ke Allah dah. Ayo. Sagi aku patang malam ada hujan lo tu mah. Kok kepiang bang puluh juta lagi yang kayak duit nabi ni mau beli pala kambing ke petang ko. Awak beli barang. Mani. Sagi patenggang kata kakol jadi. Anak Awak mani nak ko. ada dua. Ayo, anak mani ko. Aku nak dah kamat. masuk gaya senalo. Bungo dito lo. Tango to ba niya? Uy na. Kampung boy bang ko makatikigang. Pulang. Ba ako mo di ko nasi dyan ko. Tanah. Itu kan gaya awak je tadi. Itu mah. Duit ku harus penuh sandiwara. Sandiwara. Mengapa yang mana? Iwan kecil, beko danggan aja dan yang masuk hati saduana. Yun, awak kata harap. Duit Mani itu dulu. sanang aja lah. Oyo beko ada iya. Tanah aja lah. Asasai. Kalau emang pegang apa di mukurang tentu ada dia balo nih deko. Iko lo ko. Tu macam dah kembali kan lebih biasa. Tanang. Lah beko tu masuk. Tu piti ka mau kira. Ka Bayi tang tu mungkin. bayi tang gitu. Bayi tang tu mungkin. Bayi tang ba lo ko. Kambia ko ko ambia wa. De ge piti tu gen ya. Again kah? De ge piti gen ya. Tu saya de piti tu etong yutang. Indah. Ah. Beko kan tibugang tu yang kayak kambia ko. Ya. Di bayian suang kan? Ya. Ganti tu kan? Gim piti lo. Ya. Lah. Ah, Auto beko tipu mah. de. Tadi lah kecil mah. Kalau nangadang kali 2,000. Ah. Nang kena ko ito tigo cia ko. Etong tadi etong luo tapi Iko ko sulo boleh. Sulo boleh ang takakwa masuk matok kukuan je na besar. Kaya ito tigo aja lah na ba ato. Na doge ka kanero. Yakin na. Kali 2,000. Ay, ko nangadang ko cia 2,000 pa. sini buah. Cia 2,000. De. Ala banon ma. Nangis rin ko. Lang. Abe ko abayan so. Lang. Betul usah sentang ya. Sasian to. Lang. Sip. Ni macam tu deh kecil. Piti ko kambia geng ke, agit piti ke. Utang minga ko. Piti ko waktu tibo lagi piti. Agen ke. Tu apa untuk nak bikin mbak aja ko. Astagfirullahaladzim lagi cuta gak jadinya.